Assalamu alaikum. Kırgız elim kandaysızlar. Sizler menen Bazar Habar YouTube kanal tuğanlar. Bugün 13 yanvar Jalalabad mal bazarında tuğanlar. Realdu bağlar körsetöz tuğanlar. Mal bazarga biri Yandex tamak zakaz berip tur, tamagında alıp geldi dostavka tuğanlar. Realdu bağlar sizlere körsetip berебиз tuğanlar. Sizler bolgonu video karagan barmakçağınızdardı basıp turunguzдар. Like knopkaсын tuğanlar. Ayabаңыздар. Aka bas оор эмес, туурабы? Оор эмес туғандар. Басып базар хабарды хатты алып коебуз. Анан мал кой, машина сатылат десеңер реклама боюнча номер калтырганбыз. Кайрылсаңыздар болот туғандар. Канчадан болду? Ава. 67,5 болуптур. Эркек торпок туғандар экөө тең. 67,5. Канча болду туган? 120 миң сом болуптур. Союшка уйлар. Силергече брат? 90 миң болду. Канчанчы баласы экен? 4-cü balası 90 ming so'm bo'lib tur tuğanlar. Aka qancha bo'ldi yana bala? 255 ming oldu. Ya aldam 255 ming bo'lib tur tuğanlar bu nomeri. Ya torpaqlar qanchadan bo'ldi tuğan? Qanchadan bo'ldi aka? 24 dan bo'ldi. Urg'acha 24 ming so'mdan bo'lib tur. Tuğanlar biz sizlerge surap aytib bereriz. Sizler kanalga подписаться qilib qatda alib qo'yasiz. Nol yer o'ta опасный bo'ldi. Uylar shuni tayib ketdi. Qancha bo'ldi tuğan? 27 ming bo'lib tur shul. Erkek torpoq. Buqa. Bazar qimmat taptır tuğanlar 27 ming bo'libdi. Tegi jaqda savdo qildilar bazar o'rnida. Biz surashtiramiz. Qancha bo'ldi buqa? 53 ming so'm bo'lib tur tuğanlar realdu bağlar. Like'lardı basabız. Video qaragan barmakçalardı. Aka qancha oldu yana balalı? Qancha qildi? 120 mingga satpaptır. 120. Mana buqalar. Ava qanchadan bo'ldi buqalar? 60dan bo'libmi? Ha bo'ldi aka. Deyinim. Yandex tamakты nega kimga olib kelding bu yoqda? Yandex'ten zakaz bersengizlar ham bo'laveradi tuğanlar buni. Shu yoqqa zakaz bergan odam ham kuchli odam ekan biroq. Hozir. Qanchadan bo'ldi aka buqa? 74 mingdan bo'lib tur tuğanlar. Qanchadan bo'ldi aka? 76 deydi tuğanlar. Ham noda satıldı. Şunu da tartib qo'yildi. Qancha bo'ldi akalar? Erkek torpoq. Oy. Qancha bo'ldi? Tuğan, qancha bo'ldi? 72 ming so'm bo'ldi. Tuğanlar 72 mingga satıldı shu. Qanday bo'ldi? 72 ming bo'ldi. Oo, bozor qimmatlab ketdi. Qanchadan bo'ldi ava? Buqalar. Arqildaydi, qiynalib turadi. Qanchadan bo'ldi aka? Qanchadan? 41dan bo'ldi. 41dan? 41 ming so'mdan bo'ldi. Qasin? Ava qancha bo'ldi u? 57 ming so'm bo'ldi. Qancha oldu kan? 47 ming so'm bo'ldi. Assalamu alaykum. Hurmatli Kırgız Müslüman bir tuğanlar. Bugünkü çislo 11 yanvar 2024 yıl. Men sizlerge kayırlarım, men ulum Muhammed 6 ayından başlap oğurup kelet. 1,5 жылдан beri şu başının azabını tartıp keletamiz. Sizlerden suranıç, mümkün bolsa şu balamdın Indiyada alına turgan lечениясына жардам кылып кетиңиздер Алланын ыраазычылыгы үчүн. Азыркы учурда баламдын башынын ичинде аппараты бар. Буга чейин башынан 3 жолу операция болгон. Азыр баламдын жашы 2 жашта, отура албайт, баса албайт, тура албайт. Сиздерден сураныч ушу баламдын лечениясына жардам кылып кетиңиздер. Алла ыраазы болсун сиздерден. Мен дагы ушу баламдын эл катары өз алдынча басып ойноп кетишин каалайм. Буну эшикке алып чыгып жетелеп ойноткум келет. Мен дагы şu balamdын басып кетүүсүнө себеп болуп азды болсо жардамыңыздарды бериңиздер, салымыңыздарды кошуп. Андагы реквизиттердин баары өзүмө караштуу. Аягы 97деги Мбанк номер кымбат К деп чыгат. Анан ошол номерге единица катары да салып койсоңуздар болот. Сбербанк номерибиз Шайырбек Х деп чыгат. Ал дагы өзүбүзгө тиешелүү номер. Болду?
60 ming boluptur 30'dan. Urgaç torpaklar tuğanlar. Realdu balları Jalolobod mal bazarından tuğanlar Oznan. Biz suraştırılantıra veriyoruz tuğanlar. Uylar çıkıdır. Kança oldu aka? 35 ming so'm boluptur. Erkek torpak. 72 olgan qayta bozorga kirib ketdi. Tuğanlar alıp satarlar algan o'xshaydi. Aka qancha bo'ldi? Bu legallik qo'y qoldik. Qancha bo'ldi tuğan? 90 deydi. Tuğanlar sizlerge bili bereriz. Qanchadan bo'ldi tuğan? 32'den urgacha var ha? 32 ming so'mdan bo'libdi. 32'den bo'libdi urgachlar poqtar. Bazar qimmatladi tuğanlar. Qancha bo'ldi aka? 51 ming so'm bo'libdi shuni. Tag'in chiqib keldi tuğanlar. Qanchadan bo'ldi aka? 200 gram. 60 deydi. Uqay qoldim. Hava qancha oldu Qunacın? 54,5 ming bo'ldi. Şu Qunacın tuğanlar eski İngilizlerinde tüp sizlere görsetiyoruz tuğanlar. Sizler podpisa sağlıp pattaldı, like'lardı basıp duruyoruz. Qancha bo'ldi? 47 ming so'm erkek buqa. Qancha oldu alavi tuğan? Qancha qildi? 70 mingga satpapti. Sırap qo'ydi. Qancha bo'ldi tuğan? Tebet ekan bu. Yaxshi. Qanchadan bo'ldi uka? Shunday tuğanlar. Tartishing qancha bo'ldi tuğan? 65 ming so'm bo'libdi shu buqa. Tartishlar shunday qiyin qilgizadi. Nol yerda cho'ng hangi surat anda surab. Qanchadan bo'ldi aka? Qanchadan bo'ldi? 35 bo'ldi. 35 ming bo'libdi cho'ng. Bundan maydalarim biladigan. Azmo içinde de. Qanchadan bo'ldi aka? 101 ming bo'libdi shu. Torpoq menen. Tuğanlar. No, Angus'tu da surab qo'yildi ekan o'z. Angus bu? Ha? 216 ming bo'libdi tuğanlar shu. Bu jakda bo'lsa Gerefortlarda kiribdir tuğanlar. Jalolobodda. Qancha bo'ldi va? 71 ming bo'libdi torpoq. Seniki kimi? Bu bo'lsa 40 ming bo'libdi tuğanlar. 216 ming shu Angus buqa.